Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da pravimo kadajf. Za taj recept sam uzeo 400 g gotovog kadajfa i 200 g oraha. Nećemo ih mljeti na mašinu, nego ćemo ih sitno isjeckati rukom, jer bolje da se orah malo osjeti. Orah je spremni, kadajf spreman. Ovdje sam rastopio maslac, znači 150 g, pa ćemo ga preliti preko ovog našeg kadajfa i onda ćemo ga lagano izmiješati. Malo prska i rasipa se, ali nema veze. Malo ga više isitnite, da se kasnije bude mogao lakše oblikovati. Samo da masnoća znači uđe u ovaj kadajf. Vidite kako se on sad fino smanjio. Smanjila mu se zapremina. To je to otprilike. Sad šta radimo? Uzeo sam jedan šoljicu za kafu. Može filiđan, može obična šoljica, nije bitno. Malo namazati ovim maslacem iznutra. To će nam biti kao kalup. Sad ćemo baciti pola količine kadajfa, malo manje od pola u stvari. Sad idu orasi, prstovat oraha i ponovo odozgo kadajf. To ćemo malo sada pritisnemo. Evo tako otprilike. I sad ćemo već na pripremljenom tepsiju da ovo istresamo. Evo što smo dobili. Postupak ponavljamo. Bitno je da bude ova šoljica malo vlažna, odnosno da bude natopljen maslacem. Znači idu orasi. Slobodno pritisnite. I ponovo znači kadajf. Ja sam već upalio rernu na 180. Na toj temperaturi ćemo peći. U nekim normalnim okolnostima klasičan kadajf se peče oko sat vremena, međutim na ovaj način ćemo peći nekih 40 minuta. Za to vrijeme, dok se kadajf peče u rerni, napravit ćemo agdu, klasično voda, šećer, 1:1. U ovom slučaju ja ću uzeti 600 g sitnog šećera i 600 ml vode. Stavit ću tu da proključa. Kad proključa, smanjit ću temperaturu na pola i tako ćemo ga kuhati nekih 10 minuta. Ostaviti da se ohladi i hladnu agdu ćemo sipati preko vrelog kadajfa. Rerna je ugrijana na 180, idemo na pečenje, znači 40 minuta na 180 pa se vidimo. I evo nakon 40 minuta pečenja na 180 naš kadajf je gotov. Sad ćemo ga zaliti obilno sa ovom našom agdom. Kao što rekao smo, agda se kuhala 10 minuta još nakon ključanja.
malo se ohladila i fino sad zaljevamo ovaj naš kadajf. Ne smijemo isprezati naglo ovu agdu, zato da se ne bi mustra ova pokvarila. Ovo sad možda ne izgleda baš nešto privlačno, ali vidjet ćete kad to se fino ohladi, kad ja to fino serviram, kad ja stavim gore malo pistacija, pa tanjir, pa to ima da bude ekstra. Bilo kako bilo, ovo treba da stoji preko noći, da se upije ova sva agda, odnosno najmanje 2 sata. Ja ću ovu drugu varijantu izabrati, pa ću vam nakon 2 sata pokazati kako to izgleda s polja, iznutra, kad se malo doda odozgo dekoracija, to je to. I evo ovo što nam je ostalo, u ovoj drugoj posudi, nju ćemo isto fino obilato zaliti. Fino sa svih strana. Neka to sad stoji pa ćemo svi za 2 sata. I evo nakon što se ovaj naš kadajf prilično ohladio, pristupamo serviranju. Ovaj veći komad kadajfa stavit ćemo na sredinu tanjira. Okrenut ćemo. I lagano da vidimo šta smo napravili. Ispalo je super. Sad još ovo sam pokrio dodatno i sad ćemo ove naše male okruglice da vadimo. Isto da ih stavljamo na njihovo pravo mjesto. Jedna je ostala da majstor proba. Stavit ćemo još malo ovoga zaljeva na svaku odozgo. I naravno tu sam sitno isjeckao pistacija. Malo ćemo to posuti. I eto, dragi moji, ako vam se ovaj video svidi, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam, do narednog videa. Prijatno!